Kani gadega Pati CCTV. Hadian ke jinglet pensange ki dikhot jong Khasi Students Union North Khasi Hill Circle. Ya ke jing pentrei bantai ke station rail hakasnong Ronghana Haribhoi District. Ke bakilah yar sakani kasnong hakar penyotorek mentau Jemang. Hanin ke sengipat ke KSU Central Body klasong jelang banyak keren halor kani kakam. Habakren hakinong pathai kubor hadian ke jelang. Kinong yalam jong KSU balalam kemat do presiden usamla warlam box starwell marngar. Kilaong bakumba ke KSU hi nadu basdang banyak keren halor banwan rakyat kelentirel sakani kerilum Khasi Jentia. Kala persya nadu usnam kakandai spa nya popraseneng. Hapo ke jelam jong kiwei de kinong ilam ki barem. Hadu menta kayeng hakajuk kanong rem ban persya banwan rakyat kelentirel sakani ke benta jong kerilum. Kadaw hi halor ke jing persya ke KSU ya kelentirel kadai na ke jing wan rong kertap ki barjela sakani ke jela. Kabak sarkar hadu menta kampatla ban petrikam ya kaan ke bakarpang ban te lakam ya kani. Yang persyakan berem gelomba buat aduk minta khidmat asokar kan personal banwara kian kenun bahasa bahkan dibelak nanti rakam sisa dari gelung juri juri menambah spok kejelas itu. Telok kan berem yang scam aduk khidmat bakti suri yang persak di timur nasional terutama po usaha juri mitra protokol. Tat aduk bakal sokar kalau mengorang kian kenun bahkan hak terpuang mensiapkan langit kriang dan kriang ya tuntira. Tadi kastan bahkan orang paskan di kisu hadu. Habakran halor kajingja hakar penyo terek mentau benai Haribhoi. Kino ilam jong KSU Central Body kila kenok kela bakadai kajingle jong Deputy Commissioner Haribhoi District baru SP kebalapan bitari ki dikhot jong KSU. Namar watla lakhot ikino ilam sha office UDC banyakren handai andala poi hangni la kampan banyaki bat ki pulet kilatet la bom na phangro iki dikhot jong KSU. Komta na kalyang KSU kala dawa na sarkar ban plat no mardor yaki dikhot jong KSU ki balasa kem. Na kalyang di boseng di dap di solongo kai ke belanja ke saja akwa kendali yang UDC SP dikhot banyakren ikino ilam di boseng henti po nompo Henry banyak cakap banyak penbaik banyak keren kalau penikaman lakem pat lapengat ikan dunaan baper di dalam sistem masuk bani di kabut kaba kiriam ngalak bentang kadai kecing tom buat ibem penbaik ya kaba kalau lu sebentar ban pendam ban aiding kalau dengan isu tengliang juga seng soban pendam kalau beriman bat ngasur bendong bahkan ikai ba nakalian seng jumlah apa bat kebentar kebalai kelomba hadim lang tu kejadian bat lah pernah ban kem gini malam kidan dikat tinggi badan itu bercakap ajak kaban keren deh, kawai kalau nanti dari wasongsi kalau las bom pathar, las ceng di beriu kumpulan, kibabun kita tuh seng kalau mensam, bat nabu kecingkeli, la rajia itu tuh seng madu bersih menjadi kli. Kadai bro masa menong, telet kibor jangka distrik, administration, Haribhoi, bersih menjadi kli. Kalian juga seng sebut perjamjun, kalau boleh bentar, kalau kejing tambor, bat kejing bom nepang, tang itu kat keseng mulai, bat kirim pajak beyak tu berhenti, kita nak kalian kejing sah bujur, hadu kita, kalau pelat, ada kuat bermarah, kejing susuk susan, pokok jelah itu. Hakabedai pat bak jingja hakani nong ba Shillong, hakaba kawai ke kali sarkar kelasa awang ding. Hak sisa jan jong keteo blala hak surok ba ja ulang sneng bat kiwe de jingja kawang petrol bom na kalyang kinong ilang ke KSU Central Body kila kentat war na ka baong wa KSU kamdon jingkit kle ai halor kini jingja Kani gadega Pati CCTV.